Indodakazi yendidane yenze okungalindelekile ibongela umfowabo uSiphe Gcwensa lapha ke oyithole futhi ke le ndidane iphinde ibe ngumholi ke wamageza amahle ke ngayo ke iCD launch kazoyenza ke ngawo ke umhla ka12 April ke lapha ke yize ke noma le ntokazi ke ingekho ke kwi line up ke yabaculi ke ikhishiwe ke lapha ke kodwa ke ikhombise ke ubuntu ke yambongela ke lapha ke yilento ke abantu abaningi ke abayishayela ihlombe ke enkundleni zokuxhumana ke ukuthi ke lento ayinzile ke ikhombisa ubuntu ke nanokwazi ke ukuthi ke umfowabo ke yena ke uSiphe Gcwensa ke lapha ke ubhaleka amazwi ke anobuqotho ke lapha ke washo wathi ke ufisela ke umfowabo ke ekutheni ke lo mcimbi ke ube muhle noma ke okuhle kodwa ke njengoba ke kumcimbi wakhe oqala ke engathi ke nobaba wakhe ke lalele khona ke angaba yisibani ke kukho konke ke kuhambe kahle wathi ke sizokukhulekisa ke nathi ke lapha ke kusho yena ke intokazi ke ukhonza ugcina ke lapha ke ingane yendidane ke into eyintokazi ke ephinde nayo ke ibe umculi ke kaMaskandi lento ayenzile ke ibabazisa abantu abaningi enkundleni zokuxhumana ke uma ukhumbula kahle ke isigameko ke emlandelo wasekhaya noma ke empola semakhaya ke isike saba khona ke lapha ke phakathi ke kuyinqushinqushu ke ezike zakhomba kuba khona intokazi ikhombisa ukunganami kodwa ke konke lokho kubeka eceleni ke lapha ke amaqede ke yakwazi ukubongela umfowabo yaze yathembisa ukuthi ke nasemkhulekweni ke izomkhulekisa ke ingathi ke ngahamba kahle ke lapha ke njengoba ngamageza amahle ke azobenza ke intomezulu ke yomcimbi ke lapha ke ngawo ke umhla ka12 April ke lapha ke bazobe bebungaza khona ke noma ke benza iCD launch ke yamageza amahle kuyinto lebafowethu ke esikade yagcina kuleli qembu selokhu ke laba khona ke noma ke selokhu ke la finyelela ezandleni zakhe ke uSiphe Gcwensa ke uma sikhuluma ngamageza amahle ke sikhuluma ngeqembu elikhulu kakhulu kuMaskandi ke enomlando ke kakhulu ke umlando omkhulu ke uqhamuka ngaphansi kwendidane komtshengiseni umfowabo kaGcwensa ke okuyinsizwa ke siyalala ngokuthula ke iyalithatha liqembu ke iyalishiya ke la ilishiya khona ke ngokwemisebenzi emihle ke nangokwezindondo ke nangokwezimonto esazibona ke leli qembu ke liziwina umtshengiseni ke engamageza amahle ke lapha kuhambisana nazo ke insizwa ebambisana nazo ubhotso ke lapha ke njengoba ke leli qembu ke lihamba ke lagcina ke selifinyelela ke kuyona ke indodana yakhe ke umtshengiseni ke namanje ke ukubonakala ke liqhubeka kahle kakhulu njengoba ke likhiphile ke album ke lapha ke lakhipha album ke ekhombisa futhi ukuthi abantu abaningi ke bayithakasele ke lapha ke bafowethu thina ke sesiqiniseko esemida ke okuyilokho esikuphathele khona sidibane nje kwezinye